Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Ya eyyühellezine amenu ittakullaha hakka tukatihi. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu ve ta'ala hamd sənimiz bulsun. İki dünyaya rahmet bulu Cəmbir Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e көңіл türlərimizdən şıqqan salvat şəriflərimiz irişsin. Həm bu izgi cümğa günlərində, cümğa namazlarına jilğan barça din qardaşlarımızga Allah'tan rahmetləri bulsun. Cəmaət, indi bu yıl Rəsəy dövlətində ailə yılı deyib bilgilənib qoydu. Niçin ayrım ailə yılı deyib bilgilədilər? Çünki bizim cəmiyyətimizdə bu yaq bir zayıfləndi cəmaət. Tərtibsizlik bilən kübüsün şəbara. Problemalar, məşəqqətlər bir küb. Həm birinci, bizim şul məşəqqət nərsədə yaşlar ilənəsi kilmi. İlənmilər. Hem Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayten Nisa suresinin 1. ayette Ya eyyuhannas, ey kişiler diyor Allah Teala. İttaku rabbakum. Sizin Rabbinizden korkağız diyor, takva bulunuz diyor. Hem bu sözünü Allah Teala koşan ayte, tege bir şunday günahını iske alganda. Hemen bu hayatın devamında şundan sonra Allah Teala ayta İttaku rabbakum takva bulunuz. Nindi meselede ellezî halakakum min nefsin vahide. O siz ne deyip bütününüzünü bir nefisten, bir neseden yoktan var etti deyip. Ademden. Ve halaka minha zavceha. Hem de şu Adem'nin ilişinden sizge anar hatını yoktan var etti deyip. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Hem de mine şu ir bilen hatın, iki ir bilen hatından bir kup nesiller, bir kup irler hem hatınlar çıkardı. Hem Allah Teala temine bu meselede ir bilen hatın meselesinde takva bulunuz diye Allah Teala. Allah Teala turunda anıtmağız diye. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde nese dedi? Koşan onun iğne kildiler, yaş yigitler hem sıradılar Ayşe'den Peygamberimiz turmuşu turunda ul alarga turmuşun silep birdi de hem şundan sonra bu yigitler nese dediler? Bir seytti min bir koşan urazadan çıkmayayım, urazatı taşakmın. İkinci aytti min tünler boyu namazgına okuyayım, bir koşan yıklamayayım. İkincisi aytti, min bir koşan iğlenmeyim. Bir izgilik şul işini körüp. Anları bular gitkeş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iğne koydu. Ayşe radıyallahu anha şul yaşlar turunda Peygamberimizge silep koydu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunda şul sözünü işitu bilen iden çıkıp gitti meşitke. Hem meşitke basıp aytti, ey cemaat, Barşundi kişiler ki meyteler bir koşan iğlenmeyim, urazağına tutam, tını boyu yıklamayayım. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şundan nese dedi, min di namazını da okuyayım, tınne bilen yıklayayım da. Min uraza tutkan günleri var, uraza tutman günleri de var di. Hem min iğlenem di. Kim di şul iğlenüden baş tartsa, mümkünçilik bulup da, ul bizden bulmazdı, bizden tügildi. Yani Müslümanlardan bulmaz. Eğer de kişi mümkünçilik bulup da akçası var, kvartiri var, maşinası var, işi var, bir tege ilana tırgan kız var, lakin bu yigit ayta ki hatın kız ayta yok, min ali ilanasım kilmi. Benim ali bütün işlerim var, bütün planlarım var, ali kariyer tizisim var. Ali anda kubrak akşa işliysin var deyip
şunday fikrlar bilan yashasa, Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam ayta, ul bizdan tugildi. Andi kishi bizdan tugil. Ali bu kim turunda aytdi bular Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam? Yigit niçin aytdi men bir qachon uylanmayman? Nindi ma'no bilan? Ul aytdi tigi men islomni ko'proq tutam deb. Ko'proq g'aylaga e'tibor bermisha, ko'proq masjidga e'tibor beram. Ko'proq Qur'on o'qiyim, ko'proq namoz o'qib, shunday ma'noda aytgan edi bu yigit. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shunday ma'no bilan aytgan so'zga da aytdi, bizdan bo'lmasdi u kishi. Bugungi kunda uylanim degan kishilar u ma'no bilan aytmaylar bitdigi din uchun tirishirman deb. Ular aytadilar endi shul tigi dunyoni butun yoqqa olib boram. Inni zo'roq tizim, mashinani yaxshiroq olam, ishni yaxshiroq olib boram, karyerani o'stiram, shunday fikrlar bilan kishi olib boradi turmushni. Uylanmay turgan turmushni. Lekin jamoat bunda ikkinchi mashaqqat kelib chiqa. Kishi Alloh taolo bizni shulay yo'qdan bor etdi. Er bilan xotinlarni baribir er kishi xotin qizga muhtoj, xotin qiz er kishiga muhtoj. Hamana shul muhtojlikni durust yo'l bilan ishlamagach, u endi shul gunoh yo'l bilan ishlananlar. Kishi zina turmushuna kira. Zina turmushuna kira. Ham bugungi kunda jamoat mana bu masala endi bizning bir zo'r bir mashaqqat, bir zo'r bir problema bizning uchun. Zina turmushi. Chunki bugungi kunda hatto mana ulug'roq kishilarda yoshlarga narsa deb aytib qo'yalar, biroz tanishqach, birga yashab qarag'iz hali boshda. Nikoh o'qitmaymiz, sizni uylantirmaymiz. Qiz yog'ida, er yog'ida shulay aytib qo'yalar, yashab qarag'iz hali. Bir yil tirasi yashab qarag'iz. Agarda yashay olsangiz, onları biz balki nikohni o'tkazarmiz. Balki onları to'yni o'tkazarmiz, sizni uylantirarmiz. Hali ertaroq. Hali belgili tugil, birga yashaysizmi, yo'qmi deb, mana shunday qarashlar bugungi kunda taraldi jamoat. Endi ana aytadilar, гражданский брак deb aytib qo'yalar. U sizni davlat da qabul etmay, andi ma'no yo'q deb aytib turalar, davlat yog'idan. Ham endi jamoat din yog'idan da bu zina turmushi nechik ana aytsang-da. Shaytonning shunday bor yo'li gunoh ishlarni motu so'z bilan belgilaw. O'zi gunoh ish, lekin гражданский брак deb aytalarda ham kishi tinish ko'ngil bilan shuni bilan yashay boshlaydi. Lekin jamoat bu zina turmushi. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam qabat har vaqtda zinadan kesatib turaydi. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam shunday aytgan so'zi bor. Siz ey adam balası bu dunyoda 7 turli halak eta turgan ishlardan saqlanig'iz. Qo'rqig'iz, gunohlardan qo'rqig'iz. 7 turli. Shunda sahobalar so'radilar, ey payg'ambar, u ningki ishlarsin? Bizga ularni belgilab qo'y, biz bilib turik. Shunda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam dedi, birinchi shirik qilu. Allah taolo bilan bir tegizga narsadir qo'yu, ishonu. Ikkinchi narsa dedi, shundan so'ng ikkinchi gunoh zina qilu deb aytdi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam. Birinchi gunoh shirik, ikkinchi shundan so'ng bara zina. İkinci kishi o'turu, uchinchi zina bara. Ikkinchi kishi o'turu, uchinchi zina. Dördüncü sihir bilan mavg'u, beshinchi yetimlarning rizqini ashav, oltinchi g'ayibsiz xotin qizlarni zinada g'ayiblav, ham yedinchi sug'ish qirindan qochuv. Mana 7 gunohni Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam sanab chiqdi. Ham shularning uchinchisi o'tirudan so'ng zina gunohi. Bugungi kunda u bizning g'odiy bir turmushning ko'rinishi. Hatto tigi andi turmushni ko'rgach biz endi obtirabda qolmaymiz. Bo'la turgan xalgina deb endi shunday bir fikrda, bir shunday
tормышта ясибез. Һәм җәмәгать әйтәләр, шуннан соң никахсыз да яшәп була дип әйтәләр. Була бит яшәп никахсыз. Әйе, була җәмәгать. Бераз теге вага сөйләп китсәң шулай, әйтәләр, ярар инде никахсыз да яшәп була дип. Әйе, була җәмәгать, ләкин ул яшәү, ул теге хайваннарның яшәүе. Хайваннар шулай яши. Теләсәләр, нишлиләр? Әле хайваннарның арасында, әле теге менә мондый җина тормышына караганда тәртиплерәк хайваннар да бар. Кем гомер буе бергә теге шундый төрле хайваннар бар, кем гомер буе шул бергә яшиләр. Ә кешеләр шулай гомер буе бергә яши торган тәртипне бозып, инде менә шул җина тормышын алып бара ала җәмәгать. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям җина турында шундый сүзе бар: "Эй кешеләр", диде, "сез җинадан сакланыгыз. Чөнки җинаның 6 төрле нәтиҗәсе бар", ди. Ишесе бу дөньяда һәм ишесе ахирәттә. Бу дөньядагы нәтиҗәләр, беренчесе ди, ул теге кешенең нуры китү. Һәрбер кешенең үзенең нуры бар. Аллаһ Тәала фитри иман салып, кешегә нур бирде. Һәм менә җина кылганнан соң кешенең нуры югала. Ул инде үзен бөтенләй бу дөньяда мин ни өчен яшим, бу дөньяда мин нинди максатларга ирешәм дип, аның бөтенләй менә бу хисе югала. Менә Аллаһ Тәала биргән менә шул нуры аның югала. Ул үзенең бу дөньяда ни өчен икәнлеген, кирәклеген оныта да һәм белми дә, һәм бөтенләй теге аның тормышы түбән дәрәҗәгә төшә. Шуның нәтиҗәсе буларак, икенчесе ди Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, җинаның әсәре бу дөньяда кеше факирлеккә төшә. Факирлеккә, үзенең шул акчасын, үзенең малын югалта. Юкка чыга. Үзе сизмәгән хәлдә. Һәм өченчесе диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, бу кеше ди, өченче нәтиҗә булып, ул тормышы аның кыскара, гомере кыскара. Һәм аннары диде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям, ахирәттә ди, 3 нәтиҗә булачак, Аллаһ Тәала бу кешегә ачуланачак. Икенче нәрсә, ул ахирәттә ди, аның хисабы авыр булачак. Аллаһ Тәала һәрбер нәрсәне бу кешедән теге нечкәләп сорый. Һәрбер мизгелне ничек яшәдең икәнлеген Аллаһ Тәала шундый авыр хисап кыла ди бу кешене. Һәм өченчесе ди, бу кеше мәңгелек җәһәннәмгә керәчәк. Һәм андый хадисләр бик күп җәмәгать шул җинаның куркынышы турында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям аны сөйләп торды, Аллаһ Тәала Коръәндә аның турында күп кенә аятлар иңдерде. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә, җинага якынаймагыз. Якынаймау дигән сүз, менә шул җинага әйтелә торган эшләрдән дә ерак булырга тиеш кеше. Чит ир белән чин хатыннар бер-берсе белән бик аралашмаска тиеш. Тырышырга, аралашмаска бер-берсе белән. Эштәме, каямы, эш буенча сөйләшәбез, эш буенча алып барабыз, кирәк сөйләшүләрне, ләкин кирәкмәгән очрашулар, сөйләшүләр, менә ул ислам динендә тыелган. Кеше әйтергә мөмкин нәрсәсе бар инде, мин бит эштә менә хатын-кызлар арасында, ирләр арасында сөйләшеп алабыз, тормыш турында сөйләшеп алабыз, бергә утырып чәй эчеп алабыз эштә. Аннары җәмәгать кеше сизмәгән хәлдә, аннары аның менә шул кешегә карата, мәхәббәт карата күңеленә керә башлый. Хатын-кызның да, ир кешенең дә. Аллаһ Тәала шулай язган. Аллаһ Тәала шулай кешенең күңеленә салган. Ир кеше хатын-кызга кызыга, хатын-кыз иргә кызыга. Һәм бер-берсе белән аралашкач, күбрәк шәйләр ичсәләр, күбрәк сөйләшсәләр, менә бу бер-берсенә кызыгу артып бара. Шуңа күрә Аллаһ Тәала әйтә: "Вәлә тәкрабу". Теге җинаны кылмагыз гына дип әйтмәде, җинага якынаймагыз диде. Куркып торыгыз. Кирәкмәгән эшләрдә
kirekmegen şit kişiler bilen hatın kızlar, irler bilen, irler hatın kızlar bilen aralaşmasın. Şikten ütmesin. Şikten ütse kişi şu zina işine kirip kite çizmeyen halde. Mine ul nese bir xatar aybir cemaat. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şulay dedi bir hadisinde qaysi jirde de riba hem zina aşık kılınsa iki iş. Zina hem riba. Ul jirge de ul urunga Allah Teala'nın gazabı halal bulaşak dey. Mine bugünkü günde bu yılda köpkene jirlerde şul su bastı kişilerini. Şul Allah'tan gazabının bir görünüşü. Anda italadam ve anda ezildi mi, işildi mi, bütün bir sebepler, katı yangırlar yağdı. Ul tışkı sebep. Bizge kuzge görüne tıran sebep. Lakin cemaat eşki sebep belki mine şunda. Kişi riba tırmışını alıp bara. Prosentka barıp banklarga akşa sala. Üzü şul banklardan akşa ala prosentka. Uylamayı bu günah iş ikenligin. Şul işini işli. Zina kılına. Zinaga bir kim tegi ihtibar etmeyi. Aşıktan zina kılalar. Hem indi mene şul nesenin işki sebepler Allah dayan şul jirge gazabı tışa. Hem indi cemaat anları aytıp kuyalar nikah okup da kişiler ayrılalar. Ansı da var. Şuna göre de bizim bugünkü günde şu gayle yılı deyip atadılar. Çünkü ilengeçte köp kişiler, yaşlar ayrılışalar. Nikahlar ezileler. Lakin cemaat mında da sebep var. Bu tigi nikahının gaybı tügül. Mine nikah okuttuk da nikah ezildi. Mine nikahının bir bitirmişka faydası bulmadı deyip aytıp koyalar. Şundi tigi mağnada fikirler aytalar. Nikah okut da gayle tarqala. Cemaat nikah ol tigi 100% garanti tügül. Mine nikah okuduk da hazır bizden bütünsi yaxşı bula. Cemaat nikah aldığından Allah Teala aytgan narsani o'targa kerak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, ilenib buladi 4 sebepli. Maturlukka qarab, anları baylıkka qarab, anları derecege qarab, anları dinge qarab dey. Hem biz maturlukka qarab ilenemiz de, kiyevge шығабыз da, nikah okuybiz da, anları qaralı maturlukkana jetmeyken tırmış için. Ayrılıp koyalar kişiler. Baylıkka qaraylar da, mine bu bay yigit, anı bilen baxtli bulan deyip xatın kız uyli da, nikah okuylar da, qarasa baylıkkana jetmeyken tırmış yaxşı barır için. Ziyanlı yaklar da bir bu baylıkның iken. Derecege qaraylar da, derecede şulay yok. Şuna göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi, soylaganda dey, 4-nji sebepni soylagız dey. En birinciden dinni qaragız dey. Baylığın da qarab bula, derecesini de qarab bula, maturluğunu da qararga kerak. Lakin en birinciden dinni qaragız. Dini nişik? Dinni kişi bilenmi, yok mu? Allah Teala'nı tanıyımı, yok mu? Şu Allah Teala kuşkan eserini uti mi, yok mu? Nindi derecede uti, şu yakını qaragız deyin birinciden. Anları, mine şu yakını qarasan, o vakitte indi nikahının mağnası bula. Bugünkü günde yaşlarını kitireler nikahka. Sırıysın din turunda bir nese bilmiyorlar. Hatta Bismillahirrahmanirrahim sözünde ayta almıyorlar. Bilmegen kişiler var, yaşlar var bugünkü günde. Elbette indi bularga nikah okuysun, sırıysın, ne işin sizge nikah gerek? Kimdir aytıp koya, kimdir bilmeyin deyip aytıp koya, kimdir әтейісіне qarab otura, әтейісі yanında otura da әтейісі ketirgen bu yaşlarını. Yaki abi babası ketirgen. Anları biraz yaşlar tigi aptırab oturgaç, bu әti әdiler, abi babaylar mine aytalar, Hazret okuyun da nişep sırab oturasın mındı sıravlarını. Aptırapmayın diye yaşlarını, yarar gittiler bitinde, ayda okup jiberin de alarga. Yarar okup jiberersin de anı nikahlarını.
Аннары әйтәләр, менә аерылыштылар ярты елдан соң. Шуңа күрә аерылыштылар, нәрсәсен аларның, никахның ни нигезе булды соң аларның? Шул әти-әни китерү нигезе, әби-бабай китерү нигезе булдымы аларның? Шуңа күрә җәмәгать, менә ул бөтен нәрсәне дөрес эшләргә кирәк. Сайлаганда да дөрес сайларга кирәк, сайлаганнан соң да дөрес никахларны укырга кирәк, никах укыганнан соң да җәмәгать гаилә тормышын дөрес төзергә кирәк. Менә ул вакытта гына инде безнең шул никахның, тормышның нәтиҗәсе яхшы булачак. Әгәр дә без менә шул бөтен якларны аңлап алып барсак. Һәм инде җәмәгать менә шул Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итсен, менә бу дөньяда ситереп алып барырга, яшьләрне вакытында иләндерергә, тормышка чыксыннар, һәм инде шул яшьләргә бу тормышта бер гаиләләр булып яшәп, бергәләшеп, матур итеп тормышларын алып барып, инде бергәләшеп шулай җәннәтләргә дә керергә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим, нафана ва iyyakum bil ayati wa zikril hakim, innahu huwa jawwadul karim wa sami'ud du'a.